Velika sala Gradskog kulturnog centra će nakon dugo godina biti u potpunosti rekonstruisana. Istovremeno se gradi lift za osobe sa invaliditetom kako bi oni imali pristup kako velikoj sali Gradskog kulturnog centra, tako i konačištu. Kada se završi ova rekonstrukcija, Gradski kulturni centar će preći na sistem daljinskog grejanja, što tačno znači da će biti priključen na kotlarnicu Lipu koja kao energent koristi gas. Ovi radovi su vredni negde oko 70 miliona dinara i po ugovoru treba da budu završeni do februara sledeće godine. Mi ćemo imati potpuno jednu savremenu veliku salu, koncertnu dvoranu koja će imati klimu, grejanje, novu scenu, neka tehnička rešenja kojima ćemo mi unaprediti naš rad, takođe još neke dodatne stvari u projektu koje ćemo imati u ponudi, dakle, kroz projekat će se raditi i rekonstrukcija studija, dakle imat ćemo gluvu sobu, moći ćemo da pružimo i tu jednu uslugu, dakle jedan prostor gde ljudi ne samo će moći da probaju, već i da snimaju. Ono što je veoma važno je da će stara streljana u dvorištu Gradskog kulturnog centra konačno dobiti namenu i na njenom mestu će biti izgrađena galerija keramike u kojoj će biti smešteni radovi sa Međunarodne umetničke kolonije keramike, kao i dečiji kulturni centar. Mi ćemo imati jedan prostor s kojim ćemo stvarno moći da se ponosimo, pogotovo Dečiji kulturni centar koji posle Beograda i Niša mislim da ima samo Užice, a sa ovim liftom ćemo biti potpuno inkluzivni i bit ćemo otvoreni. Dakle, našim programima će moći prisustvuju svi naši sugrađani. U okviru projekta Užice prestonica kulture raspisan je javni poziv za zamenu stolarije u objektu Narodnog muzeja za prostor u kome će biti stalna postavka Užice kroz vekove. Projekat Grad Užice, prestonice kulture, podrazumeva još niz infrastrukturnih projekata koji će biti realizovani u toku naredne godine, a to je rekonstrukcija kuće akademskog slikara Mihajla Milovanovića u Ribaševini, potom legat Ljubomira Simovića u Narodnoj biblioteci, zatim jedno naselje u Mokroj Gori, znači dinarsko-ribarsko naselje, i uradit ćemo stazu svetlosti u klisuri reke Đetinje. Projekat Užice prestonica kulture 2024. godine transformisat će Gradski kulturni centar. Ove godine Gradski kulturni centar sprovodi niz pilot programa sa kojima će se iduće godine predstaviti u širem obimu, od Fantast Festa do festivala stripa ili dečijih i programa za mlade.